Yebo, Zimbabwe muhle, mthwakazo muhle, ukhulumayo nguMike Hove, umsakazo waseStudio 7, imeolethulela uhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, esililethulela amaviki onke, khonapha ku-Facebook, ngolwesibili uhlelo luqala ngo-8 p.m, bese lugqiba ngo-9 p.m. Mthwakazo muhle, ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi nginxuse wonke umuntu ongusakhulayo ukuthi sihlangane kuhlelo, angene kuhlelo namhla ngo-8. Namhla kuhlelo njengoba umnyaka ka2019 usefikile emaphethelweni, namhla 31 December nangu2019 useshayile phansi sayambile, nangu2020 usefikile. Ngifisa ukuzwa kini Zulu kaNdaba ukuthi number 1 lo ubone njani umnyaka ka2019. Number 2, kukhona na okwenzakala elizweni ongathi uyakukhumbula. Number 3, ubona ngani kuzaba kulotshintsho na ngomnyaka ozayo, umnyaka ka2020. Ngenani kuhlelo mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle, abafisa ukungena kuhlelo lakho ukusikhuluma ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318, lakho njalo ukusithumezela umlayezelo khonapha kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 p.m.